chibai ule voina hianin social science Chapter-3 Age of Industrialization kan zirdon ani industrialization hanti chuanin industry lama changkan na handmade goods atanga machine made goods an lo man dan chungchang kuta thil siam chua atanga khola thil siam chua chungchang ti na ani chuta chuanin industrialization kan han ti chuanin kan hria tur masa chu proto industrialization chungchang he ni proto han ti chuanin foremost amasa ber tina te ponyang chu chuta chuanin factory system alo ma po khanin thil siam chua industry thil siam chua hi alo to thina international market atan khanin bungrua thnem tham tak mai kha an lo siam chuak to thina ni khang hun lai kha proto industrialization chu alo ni ta ni chuan industrial revolution industrialization kan ti chuanin khovela hianin britain a hianin alo thleng ma saberani industry lama changka na har thar na hi alo thleng ma saberani chu chuan Europe kangkai le a hnuah khovel rampum puya tikhan akangkai le ni chu eng atinge Britain a hianin he industrialization hi alo thlen masak ber kan ti chuanin a chi sang om thenga poimo zwal deuh te han soi ila availability of resources antia resources leilung hausakna heng industry ta na poimo deuh mai coal te iron te khang kha an mani leilunga hianin England leilunga hian an lo nga em baya chuwang chuanin industry kha alo thlen kha an tan khan alo ul sam tabi kani tin chungpa ka chuanin colonies an lo nga ta colonies kha raw material supply tu an lo ni ani England khan khovel pun sang a hianin colony kha an lo nei the thua maya hei ke ni India ram te po kha an colony kan ni thin kha mo chutiang in Africa te po colony te ne Asia ram hun sang an ne ya tun ma kan mi masa ten la an lo phwa thin te phei chu ramnit la seng lo ro rel tu ten lo ti ani kha England kha a chan chu he ta an colony pakhata ni atlak line pakhatla ni lo chuak me ka chutiang chon an ram op chunga khan ni atla seng lo ani ber mai chutiang chon khang an colony at tang khanin raw materials kha an han lata an industry na asiam chuatur entinan raw materials kan hanti chuanin paper industry ta na raw materials te chu bamboo te lo ni ta chutiang ang chu nia khang ang siam chua tu sang kha an ram opatang khan an la zung maya khang a khanin an tan buai na eng man nei lawa an hniang nar em me ni tin an sarkar hi a stable topani England sarkar ka a stable topa angial nget topa heng central bank te an neya credit system te an te boka tin an sarkar te khanin khang industry lama changkan na chungchanga khanin an encourage tha em be ni an lo lom em be ya kha changkan na tura tan khan chuwang chuan an tan chuanin kha industry lama mason na kha ol sambi kani tin chungba ka chuanin technological innovations antia thiam thil lampanga mason na kha an nei tha em ani an ram chunga khanin invention sang te alo oma thil mu chua sang te 1773 akhan John K yakhanin flying shuttle alo mu chua kani chutiang bokin 1765 akhanin James Hargreaves akhanin cotton spinning jenny kha alo mu chuak boka 1771 akhanin Richard Arkwright akhanin water frame alo mu chuak le ta boka chutiang chuanin England ram chunga mi te khanin
อันอินดัสทรีที่มาสอนนัตุระตานขันทิลปอยโมตักตักค่ะอันมุชวกตาซุงไม่ลมันนี่ตินโทมัสซีวรีเลโทมัสนิวคอมเมนต์แต่ขันินสตีมเอนจินค่ะอันหันดวงอาติระขันินอันหัวขัน1760ขันินเจมส์วัตขันขาอันคอมเมนต์เตนะอันทิลเรามุชวกค่ะอารมณ์ตัวทาระอายะจังกลุงินโกลมังขันินโกลมังรันเทตูร์ขานินอาหารมุชวกตาข้าขัดทิลปอยโมตักไม่อาลานิตานีสปินนิ่งมูลเตค่ะซามูเอลครอมตัวนำมุชวกาก็ตนจีนเตปอกค่ะเอลิเวตลีขันอามุชวกบอกกันนี่จุดอย่างจวนทิลมุชวตั้มตักอันเนียตินข้างอันทิลมุชวอตีระมุชวกตูเต็นอันหันมุชวกาอันนัวขันมิเทียมดังอันรอนชวกเลยข้างขันอันทิลมุชวมาสาค่ะอายะจังกลุงโจกินอันรอนตัวทาร์เลทีนันนี่จงปากจวนิน availability of labor อันติเลตาจวน labor ตัวค่ะอันต่ำอันนี้อังกฤษรำชงอาคารเนียมเตะมันกลมเตะโลฟ้าชอร์ตัวค่ะอันต่ำบิ๊กเอ็มค่ะอินดัสทรีตานะปอยโมตักไม่จวนนี่ตินโลโคโมทีฟเอนจินสันติละมาอันโซนนัสเรลเวย์เตียนเหลาดินตาจวน father of railway ที่อากูเฮียลตูร์จอร์จสตีเวนสันเตอันเหลาอมตานี่จุงเตจวนินเรลอันหันดินตาขเวลา passenger พูรเรลลานมาสับเปรค่ะ1830ลิเวอร์พูลและจังแมนเชสเตอร์อินการ์อัตแลนต์เฮงนี่ตูนไล่ชลายเตจวนอินเชเลียเฮงฟุตบอลคลับเตแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลที่เตปอินเชตเอ็มค่ะอังกฤษรามาอังกฤษขวาลาร์ตักไม่ตูนมาจังเลวลาร์ตักเชียนนี่ที่ค่ะอินเชตปอกกระริงนี่อินเดียรัมฮีบริติสอินอันรอนลูเวมาขจวนินอินดัสทรีละมาเตปอเห็นอันลูจังกังตัว world largest producer of cotton textile อลูนิเวโตทีนันนี่ตินแห่งรำเชนเวลาเตปอเห็นินทิลตั้มตักเตอลูทนชวกเวโตทีนะแห่งอันทิลช่างคาลิโกสเตมุสลิมเต handcrafted shawls เต agriculture production เตข้างอังเตค่ะอันเรา export ตัวทีนะยุโรปเตSouth East Asia เต Middle East เตอันเราทนชวกตัวทีนะนี่ข้างทิลช่างเตค่ะจงจู silver เต gold เตเนี่ยเตอันเรา in exchange ทีนะนี่ตินแห่งอันลงจลมุนสุรัตเตมาสุลิปัตนามเตฮุกลีเตข้างเตปกค่ะ South East Asia เต Asian ports ช่างเตเนนเตปกค่ะนินอันเราอินลิงกาจุดอย่างจวนซุ่มโดนนะคะข้างมุนค่ะนินเราวิรเวลเราคัลเวลติดทีนะจงปากจวนตุยปุยเจ้านิลวินขมวลกัลตลังเตปกหันซุ่มโดนนัตค่ะอันเราในทีนะแห่งอาร์เมเมียกันหันตีเตปาร์เชียนเตข้างอังเตเนนเตปกหันินขมวลขันอันเราอินซุ่มโดนต้นทีนะปัญจาบจังเตอัฟกานิสถานจังเตอิรันเตเซ็นทรัลเอเชียจังเตจงอังจวนินอันเราอินซุ่มโดนต้นทีนั่นเองตินทิลทนชัวเตปกหัตัมตะกันเนียโรซิลเตอินดิโกเตโอปิอัมเตเปเปอร์เตสไปซ์ดังเตริมตุยดังเตเพรซิสตอนส์แห่งลุงลูทิลลุตักไม่เตจุงเตปอจูอันเราทนชัวการำดังเตเนนคานอันเราอินซุ่มโดนต้นติโตเทนันนี่
chu India ram kha industry po khan alone hu fual reng lo ti kha kan ria amai ro chu British how in India ram an ron opta ka khan India ram khanin an du dan in ro an rel ta an industry te po kha alo chet ve tan ta decline in India's textile industry and textile industry te po kha alo decline alo tluche ve tan ta ani chu achan sang te alo oma chung India ram textile industry alo decline na chan sang a chuanin loss of royal patronage kha a point poimo berte zinga mi chuni chuan an rural tu an India lal te khanin an industry te kha an ngai ven pui mema an tui pui thena ni ma sela anua khanin khang an tui pui na an lo tho pui na thin te kha an ti top tatlat maya chuwang chuanin India industry ho te kha an ama ang khan an chak thei talawa an kal thei talawa khang an lal te na an lo tho pui na kha an lo nei thei talawani an lo hlau ta ni tin adang le chuanin industrialization in Britain kan soi to ang khanin in Britain a khanin industrial revolution a thleng ma saberani kan ti to kha chuta chuanin an ni kha heng machine a te khanin khol lampanga te factory a te khan an changkanga an nga em maya chumia wang chuanin an hetilaya an ram op kha an ngai ven lawani an ngai tha tin India ram hausak na reng raw materials te po an lak sak na sa ni kan ti to kha tin chung ba ga chuanin khang British ho industry nei tha em tele India mi te na an cottage industry an han ti te an textile industry nei ve ho te khang tenen khanin a in compete thei lo ni an compete ve thei lo ni an il ve thei lo ni chu ain that thlei lu tuka chuwang chuanin an industry atanga an siam chua khang ang ho kha an shal atla ve hlei thei talawa British ho thil khol that pui manga an siam chua te kha alo tlom big box ya alo tam thama alo durable alo tlo big box ya chu India industry khanin a khan ngang lawa a in compare thei ngang lawani tin adang le chuanin British kha political power nei andi India ma khan power an nga chuwang chuan an power mang khanin is English is India company ten lo omta khang khanin an ram khan opa an thil siam chua reng a khanin an ni chuanin British hawina an siam chua ho kha man tlom tak ten an shal tira chuti lai chuan India mi ten an siam chua ve kha chuanin tax te kha an impose an vaputa custom duties te an impose etinan India mi ten an industry tang khan thil an lo siam chuak ta pun tanga thon chua ten lo du ta khang an thon chua don khanin custom duties kha an impose ni chu chuanin tam tak kha an choi ngai ta khati an choi chuanin an bungro kha man to taka an shalte lo ngai ta chu tiang bokin import chung changa po India thil kha alo to ta em lo thei lo ta ni chu tiang chuanin an thu nei na thalo taka mang khanin India mi te chunga khan ro an rel saka gomatha sten han din ta chung gomatha ho te chu khang waivers ho puan ta tu te ho vil tu endik tu atana an manani chung ho chuanin an endika chuan khang an thil siam chua ho an puan ta sa te an puan than nei sa siam chua sa te kha at man tlom theyang perin English East India Company EEIC ne na khanin atlom theyang perin ti lui na khan an shal tir thina ni chu India mi te an industry kha alo ruined
alo tlak chiat pha thina ni tin protectionist policy of the British towards their nation's industries British ho khanin an industry kha an veng him thabi ka dan te an siama chu tiang chuanin an dan siam mang khanin chung industry te chu India mi te laka khanin chung nung zok turin an mani industry akhan dan anin siam sakani tin chu ba ka chuanin loss of raw materials chung chang chu kan soi deuh mol ani kha chuan khang India mi te kha an raw materials kha British ho khanin an mani rama khanin an chuk thak pui zungzunga an thon thla zungzunga India mi te chuan raw materials te po kha an lo tla chamani tin chung ba ka chuanin establishment of heavy industries discourage India rama khanin heavy industry iron and steel industry te khang industry lian din kha an phal sak lo ani an lom lo ani chu tiang tur chon ma an lak an phal sak reng lawa India mi te kha industry khanin an than an du lawa niam se an du zo kani tuna chuanin rise of Indian industries and Swadeshi movement ti kan en lenga India rampo khanin industry lama khanin khatiang khan kan soitong khanin British ho khanin nasatakin han beng niam tum ma sela mason nakha alo nei ve a kong sang khanin 1850 atanga 55 a khanin cotton mill te jute mill te coal mines te kha anlo siam tharta ni 1854 a khanin first cotton mill industry alo ve ta ni India ram khan cotton mill industry ma saber kha Bombay spinning mill ti ania chu adin tu chu Goswaji Nanabai Davar ania tin chung ba ka chuan 1879 atanga 56 a khanin cotton mills kha ma alo son na sa em ya ram chunga khanin cotton mill somnga paruk mut mai alo omta ni tin 1882 a khanin jute mills kha ram chunga khanin somni pani ngot an lo din le ta tin chungba ka chuanin 1880 a khanin coal mines te po kha lung al thei khur kha ram chunga somnga paruk alo omboka 1894 atanga 95 chung khanin cotton mills kha alo tam le zwalta cotton mills za somli le pali ngot alo oma tin jute mills phei chu somni pariat ngot alo omboka tin coal mines kha za somni pathum ngot alo omta bokani tikhan India ram khan mason na tam tak mai industry akhan alo nei ta ni tin chung ba ka chuan 1930 na tanga 14 akhan cotton mills kha aya tam le zwal alo omta zani somruk pali alo omta tin jute mills kha somruk pali alo omle coal mines khanin na thok tu ringot po kha nuai chuang la hin na an lo thok ta sup mai ni India ram khan ma son na sa ni tiro tin 1890 khanin industry lian ve tak mai heng petroleum industry te manganese te mica te salpetry te khang te po khalo umta tin rice te timber mills industry te alo umbel le ta zel boka engineering te railway workshop te iron and brass foundries te chung ang te po chu din bel alo ni ta zel boka manufacturing industry heng iron and steel industry te po kha indo pui pakhatna dona te po khanin din alo ni ve tang heng he angani chuan industrial policy te kha an lo siam ta 1948 le 1950 kuma khanin dan an lo siam ta ni chunga te chuan arms and ammunition te chung ang te energy railway te coal te iron and steel te chung ang industry
ta na dan fel fai tak mai te kha sarkarin alo siam chuak ta tin second 5-year plan kha 1856 atanga 61 a khan alo omboka chunga chuanin heavy industry din na tur khanin chu 5-year plan khan focus alo nei tang he nge bokani India rama working class condition hi na thok tu ho din mun hi a thalo hle ni tin na thok tu working class a te hi poor peasants hote lo nei tu rethei te artisans lu che hote khang te kha working class a ho chuni an ni hi an chen na in le lo te po thiang hlim lo em maya pindan pakhata anin no khoma chung kwa anin no khoma so tiang chuanin hrisel na lamate thiang hlim na lamate pokhanin an ngai tu om ema chung chuanin an dam lo chung changa te heng education chung changa te an health chung changa te pokhanin sarkar khanin angai tu alawa angai ven lawani an tin an na thona chung changa te po hlot lem te an chung ko ei khop po mu zo lo khanin na tho tur bul bal po nei lo khanin an om thina chung kwa kha leiba in an khatani chuanin sarkar khanin chung working class ho an din mun siam that na tur khanin lo te ahan siam ve dan te ahan siam ve thina ni ma se khang adan siam khanin heng working class ho hi aveng him tak lawa thil tha a thlen sak tak lawani chutiang awang chuanin India rama working class ho kha som takin din mun rathei takin an omani ole tuna kan soita ka tang te khanin heng question te hi chan in lo tu manga chuan ngun takin in lo changa nga thi in lo thiam bok don nia o ole tuna tan chuanin kan lo du tok don to anga ni danga te in hu le te kan be sei don nia in zawai chunga kalome